Trabaho, trabaho, trabaho! Tapno ti biag, ag progreso! Kastala ti biag! Drama, apakaabulan, dagiti nagduduma, apagteng iti biag! Ano sirigen? Ket makapalik! Ngem ubog ti pagwadan, kadagiti mawaw, amaseknan! Kastala ti biag! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ipalapal ni Ayat, bareng may salat. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biag! Nay, nakasukat ka matplasi daw. Sa dino ti papanam kat sumip nga taninton madamdama. Mapan ko sarong karan ni Clarice, nanang. Aya, anak ko. Ay kat lalaingam nga rod. Tabarang no makaasawa ka matan. Ay 30 ti taon mau. Nay, apay ngay anagsan na ay ka itinaunag, anak ko. Kaslamata na anak mo't ngamin, nanang. Kasanan numapayak. Ay na anak ko, awanan niya man na numapaay ka. Ti importante ay pinadas mo. Kunada nga rudan, ipalapal ni Ayat, barang maisalat. Nanang? Ay numapaay ka man, anya nga rod. Kastala ti biag, anak ko. Sa bagay. Husto ti kunayo, nanang. Ipalapal ni Ayat, bareng no may salat. Ay uwan anak ko. Iso sige, ituloy mo na itapanagaram mo kan ni Clarice. Kat sapay la kuma, tamapagasatan ka, anak ko. Anya nga Clarice. Aklonan na ka din? Kuya Justin, sa anak pa yung amin anak kasagana ang makirelasyon. Kasta ka di? Sa bagay, awan mat kiditan yaman na kanya, Clarice. Nagro na kat, amog mat asyak tumat laing ti pagtinagam. Ha? Imposible mo't nga dapat umartag kanya kadagiti karibal ko ken ka, Clarice. Justin. Iso nga amok asyak tumot laing taklonam. Iso nga awan anyaman na kanya. Nga oray saan pa lang nga ita ti panangaklon mo kanya. Tinapatag, ket syak tumot la ti pagtinagam, Clarice. Excuse me, Clarice. Agpakada nga rodin ha. Adapay ngamin papanag. Baliwag tumanan ti pamasyar dito eh. Dalatakan ka day ka, Justin. Sikat ti makaammo. Apama na makadanunak dita kantaw. Asidegak to ni ti balay da Clarice. Hey! Ha? Agdamat imot mo asabong ti katuday, Placido. Ne, saan matasabong ti katuday dayto Justin? Puraw arosas dayto. Mangipasin mo dagi iti nadalos nga ayat nga idaton ko iti babae a pagraywak. Sabong gayam ti rosas deta. Kunaklano sabong ti katuday. Kunaklano mapan kag paluto iti dinangdang. Anyamot te. Uri latim mapok taglawlaw gapo iti panang pasiwat ni Justin iti kutsina. Ni Placido, Nana Suleng? Ay, awan, Carol. Ada tinapanan na. Ay, kastaya nana. Sayang, kunaknod na di tabalayo ta sarong karak ko ma. Anya, sarong karam ti anak ko, kunam. Kuwan Nana Suleng. Kunada nga rudan, ipalapal ni Ayat bareng may salat. Ay, por Diyos! Nay, Si kapayon ti sumarungkar iti lalaki. Balasan ko. kanya kumangay ti dagas na nana. Nga Diyan nga ron mauray sarungkaran nak ni Placido, day siya kung timang sarungkar kang kuana. Ay na, balasan ko. Naalas, no ti babae ti mang sarungkar iti lalaki. Ay, saan nana? Apay kumamang analas ngay. Wala, tarumbang lang at ti babae ti sarungkaran ti lalaki. Saan kat akas iti kunam asarungkaram ni Placido? Imbagak metang, Nana Suleng.
Ipalapal ni Ayat, bareng numay salat. Ah, Kastala tibiyag, nana! Kinapudno na Clarice. Nagsabat kami kini Justin, itagturungak dito. Wan takapanpanaw na launa itay simmangpet ka. Clarice, sa anak mo tamang namnamang ada tinasayata pagbanagan, di pa nagdaton ko kun kakay. Ha? Apay, Placido? Tati karibal ka kat ni Justin. Ni Justin abak nang ken na taar. Anyangay mo ti may panakkel ko, no idilig ken kwa na. Placido. Angam ko nada nga rodain. Ipalapal ni Ayat, bareng may salat. Amom, magustok na nga imbagam, Placido. Pudno mo't saan ka day? Awan mo't tidakas na itar aramidag. Sana ya? Katwan mat ngamin. Saan adakas ter aramidam, Placido? Kat no bilang tama pa ayak. Anyangay nga raw. Kastala tibiyag Iso akas itinako-nakaon. Ipadas ko lata Ipalapal ni Ayat, bareng maisalat. Nasayat man ta nakita kayo dito, Nana Kandra. apay aya, Justin Baraw. Kwa, Nana, tinasayat sakat mapantayo ti may sa lugar. Tapno, makapagsarita tayo na imbag. Ha? Anya aya ti pagsaritaan ta, Baraw. Napatag, Nana. Ang sumipngutan, sa dino pa'y ngay ti papalanta. Siyak ti makamukin ka, Nana Kandra. Basta sumurot ka kanya. Sa nabalay, tagdamot ko check. Itulog kan tumatlaan. Anak ko, kumusta nga iti panag-araram mo kandi Clarice? Mayat mat nanang. Ayos lang. Nasaya at kadimot laang titrato na kan ka. Nasingpet ni Clarice, nanang. Awan ti makunakken kwa na. Sana ka mang namnama unay, asyak ti magustuhan na. Ha? Apay ngay? Kat no ti karibal ko kan ni Clarice kat ni Justin, nanang. Ha? Taybak nang anataara kalugaran tayo. Wan nanang. Isadyak kaya ti mang namnama unay. Tama nga no masakit anak tukit day. Ay, wala anak ko. Narigat. Ang saan ka maupay Kasi tinakunakon. Ipalapal ni Ayat, bareng maisalat. Kastala tibiyag, anak ko. Wow! Ha? Itaag lang anak kastruk iti kastoy abaraw. Ay, kasta ya, Nana Kandra. Wan paraw. Ay nagmayat gayam dito. Ayos Huwan nga raw. Mayat dito eh. Magustuhan dito yung kasino. Ay uwan paraw. Mabit lang ha. Tagurte rakiti ka nenta. Kapayatan ti panagsugal mo, Nana Kandra. Naimbag man ta nakita ka, Placido. Apay ka, Raul. At ka di masapol mo kanyak? Isikati. Masapul ko, Placido. Ne. Anya ti kahit masawan na siyak ti masapol mo? Kayat ko asawain. Sikati, kayat ka. Saan ka maawatan, Carol? Anya siyak ti kahit mo sasawam? I love you, Placido. Anya? Eh, Ay na, sika talaga, Carol. Kompormi man la ditan ti bagbagam. kagpay sumot, ibagbagak Placido. I love you. Ay na, pasensya ka na, Carol. At nangamin ti sabali akayat ko. Ni Clarice. Kastaya? Sige nga ron. No sana siya ti kayat mau. At least, nayabkas ka. Tay kunada nga rudan. Ipalapal niya yat, bareng may salat. Ay, huwan mo ta, Carol. Hustot ako nam. Kasta latibiyag. Among Clarice, uray no saan ka akanayo na sa rongkaran? Amok asyak tumot lati pagtungpalam. Ha? Pag ko naamat, Justin. Ay katuan na. Tamalaksid asyak ti katairan, kabaknangan ka dagiti agduyosken ka, kabagdungalak pa'y ti inam. Ha? Day tatagpaiso. Apay, di mo madlaw akanayon at kami tagkuyog? Sa bagay, madlaw ko mo't dayta.
Masansan nga rod ang marabyan nga agawid ni Nanang, nagkuyog kayo. Papapanan nyo aya. Ay kat, agpalpaliwa kami mata. Awan mo't siguro ti dagas na, balo mater ni nanang mo. Sa bagay, ang amangan ngamin no maapektaran ti salunat na. Ay, saan? Siyak ti makam mo. Anya ngay Justin, ready akon baraw kay na nakasukat akon. Ha? Ay, kastaya nanakandra. Ay kat, mapantay nga rutin na. Ne, Nanang, sa di naman ang tipapanan nyo. Ay naanak ko, adala pa panan mi biit kini Justin. Di ka agdanag, tawan ti dakas ang mapasama kanya. Saan aday ta ti pagdanagak, Nanang? No di kat ti kanayon a panagpuyat mo. Di kagdanag, Clarice. Saan kami agpakarabi? Ikarik dita. Sigurado amapan mo manan sa rongkaran ni Clarice, anak ko. Wan nanang. Ay, husto day tangar aramidam. Saan ka maupay? Ipalapal ni Ayat, barang maisalat. Kasta talaga tar aramidak nanang. Narigat mata no sumuko aklatan. Ay, wan saan arumba nga sumuko ka, anak ko? Mapanak nga rodan nanang. Narigat no marabyanak unay amang sarungkar ka ni Clarice. Tanakababain mo't no mapuyat. Ay naimbag ta nakita ka plasi daw. Apay ka di, nanakandra. Ay, awisan nakman mo't amapan a good time baraw. Mapantaman mo't ijay kasino. Jay kanayon apapapanan mi ngay kini Justin. Ay, kwa. Pasensya ka, nanakandra imbis agas tusok iti kasino ti kwartak, or nung klangan Anya kamutin baro. Uray maminsan laeng nga awisan nakmo. Di ka kadiagbain kanyak. Ket inanak ni Clarice. Pasensya kayo, nanakandra. Ano kaya't yaw? Sumurot kayo kanyak. Tayo tayo mga iti restaurant. Wano saan, intay makimisa. Ngam no iti kasino, akas iti kunayo, ti papanantayaw. Ay, ladingita ka talaga. Oo na yan. Nagkuripot kamutin. Kasanungay akayatan na ka ti anak ko. Naladita ka man laangan. Kirmut, panawan kan. Kastagayam tinapasamak anak ko. Wala na. Ay, iso anakarkaro man itan nawanin tinamnamak ka ni Clarice. Ay, kaya't mo asawan. Maupay ka na anak ko. Wala nang. Iso saan ko niya ituloy ti agaram ka ni Clarice. Tani, ultimo ti inana, kaguran aksamot tayo. Ay na anak ko, saan mo't ati inana ti armam, saan aya? Ni Clarice mo't amis mo. Nanang, Eso nga aging nga awan pailat nangikalay sa kan ni Clarice. Saan ka maupay? Saan ka sumukaw? Kuna nga rudan ti pagsasao. Ipalapal ni Ayat, barang no maisalat. Laban lang anak ko. Laban! Di ka maupay kunak manain. sa bagay. Agad no bilang mapayak. Anyangay nga ron. Kastala ti biyag, saan ka din, nanang? Ay katwan mo't anak ko. Iso sige kitday. Laban lang Placido anak ko. Huwag kang maupay. Laban lang. Anya jay konam, sika? Carol Aquasit? Na, kunak, ni Placido my love, ti makaginasat ni Clarice. Anya? Imposible matay ta. Pagan ano kumamat ni Clarice dayjay a Placido ngay. Siya, ti mangikasar ki ni Clarice. Pagan ano na ka ngay, Mike? Na, oy, Carol kayat mo ti makaraman, Kitam ka makaungat kan. Na. Ang mapay ka, Justin. Mapay ka! Loko Caroline. Ay na. Diyak malay kaskason tamasurunak lang. Kayat ka akasarita may papan kadagiti napingat nga agar-aram kan ka anak ka. Da Placido kan Justin. Nanang, Siyak ti inam. Siyak ti makaamo no asino ti rumbeng aparakan ka. Nanang, kunak mano di yung kaya't apakibiyangan ti desisyon ko no maipanggap iti personal abiyag ko.
Basta agsarita ta, anak ko. Kaya't ko amaamuam ti opinyon ko. Nasayaat, tada kayo itaadwa itaasardam, Justin, Placido. Aywan Clarice. Tako namat ayit nagmuitan ti desisyon mo. Naimbag Rabi Clarice. Kastamot kan ka, Placido? Clarice, amang mabalin niya ibagamon no anya ti desisyon mo. Tapno, makaawid mo ni Placido. Ha? Amok nga minan no anya ti desisyon mo kat, Clarice. Iso asigin, ibagamon. Clarice, ti nasayaat. Agpakada ako. Tapno dya kung makaistorbo pa'y kada kayaw. Ne. Mabit lang, Placido. Apay, di mo kayat amangag? Asika, ti ay ayatan. Anya jay kunam, Clarice? Ni Placido ti ay ayatan. Kat iso nga rod ti akluna. Anya? Agpaisaw, Clarice? Uwan, Placido. Sika ti ay ayatan. Sika ti akluna. Ay, aguray. Anya ti kay tasawon dito eh. Kasano nga iso tay ayatem? Idin to ta siyak ti makaipaay iti amin kan ka. Ultimo iti inam. Mairanod no siyak taklunam. Pasensya kan, Justin. Ngam no simurot man kan kaninanang. Dayta katap no maamuan na, no anyan to aklase ti biyag, ti maitad mo kanyak. Kinapod no na. Isupay tinagkunaan ni Placido ti pilyak, ta responsable. Kan sigurado nga agbalin anasayaat nga asawa. Anya? Ay. Dayta ti agpaiso, Justin. Kasano nga dayta, Justin? Ay, pasensya ka na. Kastala ti biyag. Imbagak mo't ngaminan kan ka. Ipalapal ni Ayat, barang maisalat. Iso nga ita, siya akong tinagasat. Saan? Saan na mabalin dito? Saan? Ditan kagayam tinaggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ipalapal ni Ayat, bareng maisalat. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Ken itimat direksyon ni Jenna Almoite Diaz. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Mark Molag.